Kublai pi sajesian pat hakaniga por. Kuat penpriang subhai pi pat sajesian hakaniga jingi kren ke jongi na kaktin ke jong blai. Ko subject ke bangan kren hakaniga por kadai ke jingmi pat ke jong Jesus Christ. Pat chawnya chakmat to nginya pandemic kli ini duai. Try blai jongi bab neng terus ngobaban kerku yangi pendap ingin mense mokho jomi beda ke jing start ni champagne jomi. Ngila ban ngau tho bar kumjuro ban hikaya ngi bangin penrit ila de ban ngej ban ko ngo yemi ublay hakateng jisu ngadwai amen. Hakajing pen pau kelonong baneng kong kadakhat bakhat nyau barkhat pra ka ong bat habang ngala yo I ya u ngala klons bak haki gejat jong u kum ubayap u te ula bo ikakti ka mon jong u hanga uda ong to wat shepting ngalong mga ubanengkong baru bakado baru ta ubaim bat ngajia ngalajia long ubayap te akmi ngalong ubaim ki bom jukut bat ngadon kenya ki shabi kadujok bat ka jingyap kini kaktin kadai kaba u Yohanes haba ulayo I haka jing itu pau ula kelon sebak hamadan berhabola kelon te ke Bible ke keren badon manu ubalawan ha u Yohanes bat ula ong ya kene ketien hakata ke jing I ke jong u Yohanes bo ula I ke kedau hi bo u I sepang u Jisu namar kini ke kentien ke pensyawang wong kumno wat shepting ngalong mga ubanengkong baru bakado bat ni syam ya kene ke ketien ubanengkong baru bakado hi ke kedau Syau Jesus Christ. Bat uta ubaim. Ngili kerana kimit kibralai ba ujisu ulaong ngalong kajingim. Ubat uta ubaim. Kani ke dekat ke kedau hi syau Jesus Christ. Te bat ngalajia long ubayap. Barakmi ngalong ubaim syaki bom jukut. Kani ke keren syapang ujisu Christ ba ukren ujisu uyathu hau yo anes. Ba ya u layap. Lasya sa'na pna kadiang pna. Baru empat syaki bom jukut. Baru donru ya ushabi kedujok. Bat kejingyap. Ya kani dekat ru la sengat ho baklar ki babun ki Kristan. Ki perkat bat ya utau shabi la ai hano ushabi ban penem ban peniap la ne shabi yang kedujok bat kata kejingyap. Hendak ke Bible kam keren syapang ubriu. Ke Bible ke keren berkatawi syau Jesus Christ. Badai tang mau ubalong ublay jong kejingem. Datang mau berani ke bor. Ya kata kajing batru ya kata kajing yang. Kepreng jong kajingnya Kristan kalong kajing mipat kajong Jisu. Lalu pi bahag kaktin jong ublay ke Bible kan pen pau hangat pi basisya kajingnya kajong ki Kristan ke pulih bahai ke Bible. Kadai kajing mipat kajong Jesus Christ. Upol Ukraina kani kamat daga bor ba habaula tho ha ke nengkong kuren. Kelanong bakat san ke bakat riuh dekat fra. Kaong namar lada yakibayap on penmi pat. Ti ya Chris ru syam la penmi pat. Ti lada ya Chris syam la penmi pat. Kejinget jong pi kalong ke batala. Pidang sa haki pop jong pi. Kejingkran ke jong pol kalong basai. Lada ya Chris syam la penmi pat. Kabamut kalong ke batala ki ei barok. Barka jinget jongi kalong kebathala ban ngisa hakapop. Kaong syusyu tikum taru kita kibayo tiao Chris kila jot no keng. Lada yu Chris klem lapan mipat. Kabamut ya kita kibayap hau Chris. Kabamut kibatia hau Chris. Ningkong kuren kat san kat bukanru kat pra kaong kum taru kita kibayo tia hau Chris. Ngala keren syapang kaktin yo thia. Ha ke Bible. Ya kibayap baro. Ublay. U Jesus Christ. U khot ya ki baki. U ong baki yo thia. Omde baki yap. Yo thia kamot. Baki don jingkermen. Ban kepat. Kaktin yo thia. Kada kaktin jong ka jingkermen. Kaktin ka badang beteng. Beteng ya ka weipat. Ha batia menta. Ondang beteng sa ka weipat. Kasngi. Kaktin ke jong blay kaong. Te kita kibayo thia hau Chris kin jot no ken. Kila jot no ken. Lada yo Jisu klem la pen mipat.
Tenak tak kadau ka thong, bat ka gol, bat ka jingmut, ka jinget, bat ka kata ka bersem, ka jongi, kum ki Kristan, ka deha ka jingmi pat ka jong Jesus Christ. Ka jingtap, ka balatap, skembha, ban set, ia ka met ujisu. Kani ka day, ka bangin pej menta na ka tien ka jong ublay. Ka jingmi pat ka jong Jesus Christ, ka day ka jing job. Henry Schwab ujisu on me pat, ya lasan apna. Balatep, balatep, ya Jesus Christ, la buru do umau bekrau hak kekmat jong kata kekrem. Bad hak kata kekrem ru la shon sharp ya tau mau, tang kata la buru ikisipai hakaba on pahara ba on pentikna ba ujisu unomi pat. Kane kedai ka thong jong no kata. Commission jong Chris ya la kemakan kut no kan pulom no. Balai. Da kata ka jing yap ka jong halor jong ka ding pna ha ka jing pet jong ki babun ki bre. Ka kemakala pulom no. Haba ujisu yap ka ding pna. Usoi tan ula job haka bola penlong yu Judas bandino yo Jisu haka bola pen kenshot kenti bat pen snew yaki rangba lang do bat yaki rangba nong yalam niam baro bakinda wa ya Jisu bade ban penyap tu soitan ula job haka bale ya kene bat ula sngoru ba ula kham job habadin bala kem ya Jisu shu baro kisenran jong upat kila ino bat kila pet kerat. Ya ke bapin syam Matias lanang ba arpun reu ka dekat basan pun reu. Baru Petrus ru ubaong try la kadai yang aban yap ru aingan yap. Bat nganom len ya mi ong Petrus. Henry ha Matias lanang ba arpun reu dekat ban rup kendai du nyopsan ngen ibu Petrus ulen ya uji su hadulai set. Kata kamut ba usaitan ulak kemen habui bagi beriu berok kila syun yu Jisu bat wat kesenran kiba iya jang uru kila dino bat kila syat kila ya Jisu Christ. Tingi ihani usaitan ulas semua kemen. Men ba Jisu udon ha ka jingtap balati ha mau siang ya ka balatap da umau ba bat bala pendak skamru rengkat bat kejing pahara bajur jong ke sipai rom bat bala khmiru tang ki sipairo nrela khmiru dagi bor jong ka jingdum ki angel jong setan ket apa haralem hakato ka jaka ya ka ba Jisu uthia hakata ka jingtep kane ka dagi jing temu ka jong setan kalong ban bat ya Jisu haka jingtep ka syakri ka jong oblay ya ka bangisham haka kot manuscript ka volume ke bakhat ar ke page ke basaus pak khadar ke ong lada usaitan ula unjindala set jiunom ya ukris haka jingyam unjindala set jiunom ya ukris haka jingtap lada usaitan ula kata kada ke jing temu ko jong usaitan mo ula job iki ben rio ula tap ya Jisu la set ya haka ka krem baru usaitan udon ke jing temu ban set junom ya Jisu hakata ke jing tep. Ke jing kali galong don kami kamet ubreu bo un mi pat. Kalong ke badan ka. Balai. Bahwa Jisu hakatu ke por haba umi pat. Uklem mi pat tang ka mensim ke baki breu ki ong. Tena kata kadau kalau ke badon kame ya ubriu ba un mi pat hakamet bad hakumba ulong. Amen. Kata kadai ki jingai ke jongki Kristan ki basisha ki ba pediang ya Jisu ki ba ngai hakatin ka jong ublai. Henang ini pe ke story ke ong ba tambala set ya Jisu hakata ka jingtap. Hendak ke bejia hadian hal nalor jong kita ke bor jing pahara ke bakra. Hendak ke bapla kalong Jisu ulam ipat. Kadai tang ke plan jong ke jingdum ke plan ru ke ba bakla palat. Ban yele persya ya utrai jong ke jingem. Ya boleh bakra.
Kajing job kajong Chris halor jong soitan bat ki bor bomman jong ubaro kapan paus kem, lapan paus kem halor kadiang pena. Bada kajing tep ke batali. Kajing tep ke batali jong kapan sabut, kapan shisha, ya ka bor jong kajing job jong Chris. Bangin ekran nakaliang jong ubreu. Lada ujisu unmi ipat. Lani ya ujisu ya kamet ontu no dagi senran. Kalong ka bomla along nomor bun gibreu ki ong bagi senran gitu ya kamet ujisu. Rekumno haba ki sipai rum ki ba apahara ki ba bun ba kidan. Ndai tang way at. Bayo ta umau la khang da ka basil la shon sharp yo ta umau. Bala singin ong la haka juk ke bamantang ong la tak ada wilat. Nrei ya kani kajing le kajong kini ki preo. La job da kajing mi pat kajong ujisu. Bada kata kajing tep ke batali. Ke bamut. Bakam dei kajing tu jong ki senran ya kamet kajong ujisu. Namar kadon kadau ba kisipai kidon hangta. Bad kajing apahara kolong ke bajur. Bad hakato kapor om tang kini ki sipai hendrai ki rangba lengdo kini ki jiu ki la ke khmat bat ke skor yang ki kalong tang ban up dengong kumno ban pek ya ke e ke bacia te ba ujisu udang thia ha ka jeng tak usaitan lasat kemen haboi I ya ujisu bu ulayap ulasat kemen bat ulanut ru ban kermen ba unong pendem jongi unong misu unong impat saja sin usaitan kata kadang kemen jongo teu la dawa ya ka met ke jong utrai kejing dawa ke jong kalong ban kenti haki rang ba jiu namaru jisu la ya tholo pa ong bangan sami pa dak sing balai tu kenti igrang ba jiu baki de ban pa de ke sipai ban apahara ya kata kejing tep ban bat koidi jisu ha kata kejing tep kata kajing temu kajang syaitan ndrai ke bak pela kalong haba jisu umi pat baro kila ya syapte omdan uweiru usipai uban not ban yeng yele prasha bat omdan uweiru angel jong syaitan uban yeng ban yele prasha yo angel jong kajing sai ubalawan weng yo mau ubalatap ya kata kajing tap jisu tiang syaitan lebih terketang habaki angel jong kila pet kerat haba angel jong kajing sai lawan hiarang ta syaitan la so bitar haba uli iu kris ba ulami pat da kajing jong ula tip baka hima jong kelakut no thiau bat bakata kabakut jong kala hajan ba uru un sayap. Ya kabangila ban shem na kakot the desire of ages kapage ka ba news pa prapua peban nga Matius arpu prakat way habakidang lay ru hakmi kibana kiba up kilawan sasnong mut kita sipai kiba up kilawan sasnong bat kilayato akirang ba alang do yaki a baro kiba lalong kiwan ki sipai kita ki baap ngam tep le se kalong tang sipai ne ki wiru kireu ki briu iba ki rang ba lang do ki pha rai ke ngis kem ki sipai kidan kat ba ki lalek kidang ap e kata kajaka ne don ka jingjia ka ba phla bar ba kini ki briu ki lalek ki rang ba lang do ban ya tho e gai ya tho bu jisum don sho Yaitu bagamet ujisu kam dan show po kajing tak. La yaitu bakadon kabor jong kajing syai kabawan bau angel uwan. Dekat bakat ar kong tehaba kilaya lum bat kitemen basan bat bakilaya sela kini ki lengdo. Kilaya lum lang kitemen basan bat kilaya sela. Sela ban la yo. Ban la sniu kini sela kamot ban ya la sniu. Ban ya tok ban ya syukor. Ki ong kum no kila ai sebai shibun ha kita kisipai. Kapan pau kani rekod kapan pau ba kita ki bono mare ban ya thu ki rang bang do ki digi sipai. Sipai ba kumno ki ba ap ya kata kajing tep.
Tigini girang balang do. Kil aishibun kisbay lan pisah. Ki aishibun ke pisah hakini kisipai. Kida ongkum no yaki. To ya tu. Ya tu thok kamamot. Baki senran jang u kilawan tu. Ya u menmit kat bangi dang yo thiat. Sap kani kejing pa syukur ke jong gini girang balang do. Namar balai laki briu kin klisha ayu jisu. Sya ay kemed jisu ban pa thok yaki bagi senran ki wantu. Wow, ka kam syukur, ka kam penyap, ka kam nong syonok briu ka jong kini ki jiu ki rang balang do. Kalong ka bakraw haka baki penthok sendon ya kita sipai rom ki baki mlong ki nong mani blai. Ki dehi ki nong mani blai tau. Bagi penlong ya ki ban thok. Pa manu deki briu jong blai ban pa ki briu ki bom tip yo blai ban thok. Ong lej ban ya thu bagi senran ki wan tu. Kumnu pila ban ong bagi senran ki wan tu. Haba kita ki sipai dalade ki long ki ba pahara. Lara ki senran ki nut ban wan tu hakapor ba apa hara ki sipai kalong ka basisya ba kita ki sipai kin syak peniap. Kis im hendai kinomla ban map ikinu kinu ki briu ki batia haka duty. Hakapor bagidang don ke kamram lada ki syam ki wat ki sipai yang keriru haba kidang don hapo ke kamram lada jia balap bagitia ke punishment lani ke jing pensitom kalong ka bakrau hakipor ki ba manusia om don ka wei pat ke jing pensitom light tang na ka ba peniam kebun ba ke jing itu khana na ka bible kam tam ya ke jing itu khana jong upetros ba light naga bendi bau tu nong apa rahau mut bandung yap yalade balai mut bandung yap yalade apa jiau tu jing khnyu jumai bakrau kebapli ya ki koi di barokai balai ku bandung yap yalade kalong namar ba ulas ngotho bagi koi di barok kilalai kamut ba mau unsyap nyap tu pol wong wat nom penyap yalade ngi don hang ne tingin I hang ne ba lada don kano no ka jing bom pe bahaya ka duty ke bala pha haki shisha kinyap yen pe hang ne ha ka jing mi pat ka jong Jesus Christ ngi I bahaba u jisu ulami pat nata na ka jing tap ka bakini ki jiu ki pasang ban thok ban syukur sekwe pat ban panai ka khubor basneu dan rai ke basisya kalong kepala jia sisa kalong baka met ujisu kalaja bat ka met kam don shu nang no nakata ka jing tep ka bauthia don shu te kamut kumno kamut hane bakata ka jing mi pat ka jong ujisu kam dai tang ya ka men sem lada ujisu udai ban mi pat kum baki briu ki ong tang ka men sem kan her no sabeneng bagi beriu ki ong kamen sim ka im syatai jabneng ini pai kani ka tien jong blai ka bakakan kran pai bhang ne ba ujisu umi pat hakamet ka jingtap ka bathali ka lapan sya ba ujisu lami pat om tang bakamen sim kami pat ka baki babun ki beriu ki ngek henry ulami pat hakamet barakamen sim barok ngaku awan ban saja sen di kata bangi hap nya sngot ho baka jing hikai baka men sim kam yap lani kam sim hi ka her sabneng baka met ka bapot kam don kam shu kata kalai ka jing hikai ka balam ler Yohanes arpeu kalau nong rekod ka sao ka ong te ki baro arngut kile petlang mano kisenran henre way pat usenran ula pet kam stet ban ya upetros hang ne la pen mana la ya tho ba ujisu ulami pat mano pite balai nangkong ki kinthe ki balai nangkong syakata ka jingtap pat kim shem sho bara balai ya tho ya kata khobor ba ujisu umdan shu ka jingtap lalai ya tho kisenran ba unu petros but way pat usenran kilia pet banai pet ya kata ka jingtap shisha kalong kumtan em kum balai ya tho but ulapoi hasua kata ka jingtap te haba ula dem banjengo uli I ki jan linen bani balabu henrai syam labsud hapo mano utau bakhamare na stet nakhmat upetros ukham muslim
baru wepat ubakam usenran ubakam stat umare nakmat bat ula let sakajing tep ula poi nrai ula yu tang na jangai uklem rung ban let pech ui ki jan ki bani balabo nrai uklem besut chapa kat ba nrai gong ona kumta lawan Simon Petros nadin bot sa Simon Petros ulawan bar udah bot ya udah let besut chapa kajing tep Simon let ban pensisa udah besut ndai tang basu pech basu ong la pensisa su do Petros udah let chapa jong kajing tep baru lakmi ya kita ki jan bani balabo hakajing sha kaktin ka ong balabo kamut balalum te lada uji su usumi tang kaman sim lane kamet kaba ukhlem dale ai hangta ki jan kin sulong kuma subu suhab hi ki jan amdei balabo hendak Bible ka ong balabo kamut baladalum te kamamot hang ne banlum ya kata ki jan don kam ya uta ubriu ba im ba unle ai dapat kira banyak gong bat ya kata karumar kebakumno karumar kebaladon halor ka kli jong om shem labu lembat kita ki jan linen bani henrei labu kerpang bat bala kliap no haka wei pat kajaka tu pe phang ne kata ke jing tep kaba ujisu umi pat don tang ujisu marwei bar empat don barung manu hapo kata ke jing tep haba ujisu ulami pat bar haba ujisu ulami pat kane kapan pau bi kita ki jain linen bani ladabo umat lalum ba om dei tam balalum ka ba mudhiru balakhliap balabo ha namar balai be kata rumal ya kata rumal da khliap ba labu ha kawe pat kajaka ka bakham gerpang om rengkat bat kita ki jain jamu kajing kali pat kalong hatu jisu unmi pat klem jan haban bu no kita ki jan ikuat bani tu ifi ba jisu dan kamshu ya ki jan jong ka perthai kajing kular jong ka Bible ban penkala ya ubenriu ya ubriu na kajing long baput sa kajing long bompot ka theu tang ya ka met jong brio bar kam theu ru ya ki jan kinep na mara kata kajing wan jong jisu ka bangan sia thu lupa na menta nganam let sabneng ra gani ka kut bangapong ya nga ya phiun pen kup ka burom ka jong trai baru jisu habo mi pat agani klemat don kam shu itu ki jan yang perthai ya ulapan kup deka burom kejang uhi ubalong ublay uba bom jukut but uba im junam kijan ki basa kerumal kebala khliap bha ke Bible ka ong ki pensisa baka met ukris kam don sho badeu tau kris hi ulale ya kita ki kam ban bu e ki jan ban khliap ban penpau ya kajing sisa ba uim amen buklem ya uim seki bom jukut ya ula penkup da kajan ke burom beraka jinglang bom jukut jong uhi ke ba dan kam sho ban ra igni gijan ke bopot jongi namar don jigular ke Bible ban penlong bom put ya gani kajan ke benang ni na khendau namar baro ke balong ke jong ke khendau ke balong ke jong ke perthai kan sa jot no thiau baron sa thau thmai pat ya ka henrei tang ya ka met barang li jongi on thau thmai no sa kata ka met badon buram jong Christ hato jisu le chabneng ha ka por bo don ha ka jing tap kidbriu gi ong hanaba bo jisu ule chabneng lane bagi briu ba yap kila le chabneng ha ba yap te ka jing kli kalong hato jisu ula le chabneng ha ka por bo don ha ka jing tap lane mar shu yap ha lor ka ding na lane mar shumi pat nang ta na ka jing tap kini ki jing kli gila banwan sapi ndai hap ban so thu ba ya ke ba tin jong ble ka ong yo anes kala nong ba ar pheu kar khot ka ba khan nyau kong ujisu ong haka tu wat kta yanga namarngam pat let kiu sha ukpa henrei to khile chaki para jonga bato ong haki ngan sa let skiu sha ukpa jonga baru pa jong pi baru ble jonga baru ble jong pi
Kani kadai ka jingbu jingkan mau haba ka Mary kala lek sya kata ka jingtap. Ba ujisu ulami pau haka. Haba ujisu ulami pau haka ka Mary ka ongko raboni. Ko nom hikai. Kala temu ban kata ai jat ng ujisu khanglat eka wat kata yang balai ong wat kata ong namar ngam pat lek kio chano syok pa dikani ke dekat kala pensyai bat kala yato lupa kala pen sabut bagi jingi kai lam ler jong ka perthai kala ong ka balam ler bagi babriu kibriu ke ong bagi mensim kala kio syabneng te balai ujisu jendala sapan sange eka Mary haba ujisu dala diu ong ngam pat lek kio syok pa kabamut syabneng Kebaki babun kibriu ki ong hamar wo briu yap kamansim ka kiu no soj chau blay. Mano ba ong kata kay kinong mani blay tau. Henry ujisu ong ngam pala syok pa ka mamut ba ujisu uklem lek. Uklem lek. Usa ajing tep. Kumba ulong namar uklemi pat. Barhadian ba ulami pat ru haba uya kenduk nang kong kameri ong ngaklem lek. Wat kata yang ap ngandalek syok pa. Ngan salek uang. Ujisu hakani dekat. Uklamia tu ai baka mensim jong u kali kiu syabneng. Amdan jing sakhi hane ban ong ujisu uong baka mensim jong u ka kiu syabneng. Lada ka mensim kala kiu bai hakapor bo ujisu yap tu boleh uno nga klamlej syabneng. Undi ong ngala wan no kapa mlele. Ndai ujisu hang persaya kani. Kani kijing bu jing kan mau jing ka tien ka jong blai ka pen pau tengkreng hangi. Ban penlek ran ya ke jing hikai balam ler jong usaitan. Ki babun ki Kristan kim sunotho ya kene bat ki Kristan ki ngai ya ke jing hikai jong uboman kat ba kim ti jeliu ke ke ba Bible ka kren re menta kasngi. Ngai rap ya pi ba pinya snotho ya ka ne kamat bagi ba yap kim sim ki kim julet chau blai shabneng. Kumba ujisu umpat let kiu shabneng. Ki ktien ki bo kren ngi bangisam ni wat kata yang ngam palet kiu tambah ong lu sakawai ngan salet kiu wong he kamari wakta yang namar ngam palet kiu ngam palet kendu shwa yok pas ap shwa namar ngan salet kiu ong ujisu kamu ujisu hadin bola mipat berhadin boleh kendu kamari usalet kiu syabneng tekumnu ke perthai ke keren spangane ko kilok kijor ki para bangai tolong ki bahusiar nang tas nang no pat ki babun ki Kristan ki ong bagaman sim yung ubriu kali ki usya ublay kani sisa kawan na kajing kai ka bangala de ngala keren nya pi hakamit ka pameneng kong sakwai pat kamat ngene pa yani kajing tap ka baang kajing tap ayu kita ki baang ki jing tap ki baang mathiok mas kelanong kabar penyaur kar basan puai dan pulai ka ong hakmiru kajing ka hak tempel kalakat ar bentah nadu najrong hadu tebian. Hakapor bu jisu yap. Hakapor ba uyap kekat ka jingka na jong tempel. Kekat nadu klik hadu terah. Nang tasu ong ka ong susyuk Bible. Bat ka kendau kala kenyo bat ki mau siang kila pedang. Berke jingtap kila ang bersibun nakimet jeng kiriu khut ki balayot hia kila mipat hakapor bau jisu ulami pat kadan ke jing mipat keba jeng kiriu khut kaba kini ke jingtap ka ang ya kesentur ban layu ban ai tino ya kimet jeng kiriu khut ki balayot hia na ta kadau habang ipet ya kini dekat kadai dekat hi ke bapan klaim susu baka jing ipat kadan jong kamet wat jong kamansim kibriu ki ong don kame kamet wat nom yang ngai ya ke jing hikai balam ler ke perthai Matius arpenyau sanfulai kong bat haba kilami no te na ke jing tep hadin ke jing mi pat jong u Bible ka ong kumno Bat haba kila mi no te na ke jing tap hadin ke jing mi pat jongo kila let sapok kanong ba ka bakhoy bat kila pau hagi babon
Bible ka ong komta. Haba ujisu la mi pat don bun ki bala mi pat kiri khoi. Ki bala lej kumno kila mi pat bat kila lej sekanong ba bat kila mi pauru ha ki babon ki bre. Ban sakhi badon ka jimi pat. Amen. Ka jimi pat ujisu ula ong ha kameri ngalong ka jing im bat ngalong ka jimi pat. Bat balong ka jimi pat ha balo mi pat rengkat lembat ula pen mi pat igre khoi ban lei ba per mi pat yaki kalong ba bakin sakhi ba kadon ka jimi pat ka baar bakin sakhi ba Chris ula mi pat Chris ula mi pat bat ba kata ka jimi pat jong kalong ka badon bor bat kalong ru ka jingker men jong pi bat ka jingker men jong bahakata kasngi ondau Jisu nuan yagi bayap hau Jesus Christ on penmi patchua yaki ujumai bakrau ulabu ekadak ningkong ubu akajing yap jong Jisu habayap Jisu habu ong lapendap yakatu ka keperda kabalaka ya kejaka kentang badi kejaka kentang tam lakat wak arliang nadu kle sedu trai. Ya kebangin syam Matius kalau nombor arpnyau dekat basan puwe. But way pat ujumai ubu ya kadak jong kajimi pat jong Jisu Matius arpraar. Te al kijing kijumai ubaning kong ulong hapor ba Jisu uyap. Barak kapor ba Jisu umipat. Kini kilong kidak kiban penpawan penskam bagai jimi pat ukres kalong ke badon bor kalong ke krau bagai balong ke jingker men bagai jing yap jong Jesus Christ kan long ke bale no klam don ke jimi pat jong don bun ba ki briu ki ong magi 7 day Adventist kim ju ngai ke jimi pat rangan ya tu if ki 7 day Adventist ki ngai ke jimi pat ki ngai om tang ya ke jimi pat ke jong Jisu na ke bayap nginget ru baka jimi pat jong Jisu na ke bayap kalong katenrai jong kabor ba on penmi pat saya kita kiri khoi ki bayap hau Jesus Christ te jimi pat kam kut tang hau Jisu nama ulong tang ma unong pen em ba u pli kalat bangin mi pat bat nginget ke jimi pat kam tam ha ke jingwan arseno Jisu Matius arprasan ka ong reu tau angel udah tu udah ong ha kita ki kan thai tuwat septing pi nabangatip hiawat ya Jisu ubalasa anar. Don hang ne naba ula mino kumba ula ong ale tokmi ya kajaka hakaba utrai utia. Gerkhat ka arfusan Yohanes arpaula nong gerkhat arfusan. Henry Thomas way pat nagi khat arngut ki senran ya ubala khat udi dimos shimladon batki haba menbalawan pau Jisu. Onda Jisu ula mipat, ula pau kesenran. Ula pau ningkong hakameri. Ula pau kesenran pat. Haka kamera. Bat menta Thomas pat don hakata kapor balemi pau badu Thomas don hakata jaka te ong kumno. Namar kata ki wei pat kesenran ki ya ong ha ngileyo iu trai. Henry ule thuki Thomas ula ong haki lamdangan dayo ya ki hakik ti jong ya ki din jong ki prek ban bu ya ki shenri ti jong hakata ka din jong kita ki prek bat bu ya ti jong de haka krung jong ngan om ngai ong Thomas kani kadai ke jing bu jing kan mau khnang ka ba Jisu ulap bo bat ulap penlong knang ya ubne Thomas ro ba unle kani kalong ban bo ya kejing penisha hanga barapi te hadian prasngi agar dekat ba arfun reu Yohanes arpel dekat ba arfun reu kong hadian prasngi kesenran jang kele ya don hapo kayeng bat Thomas lembat ki Jisu lawan hapo lakang ya kejing kang bat ula yeng apdeng bat ula ong long jing kajing suk yapi hadin kata uong hau Thomas to ai hangni ya ke sempria ti jong mi but kami ya ki ti jonga
to ai hang neru ikak ti jong me ban bo ha ka krung jonga to wat long ubom ngai henry ubangai jisu mi pat upau ha kisan ran but they tang Thomas marwe ubo pensisha baka jingmi pat u Chris kalong ya ka metro kumjo da ka ba u dalade u lej ban kata ya jisu ban tbai ki ti ki bla sanar jongo ban tbaru ik krung ka bla sha sum ka jong u jisu Christ bat hadu ba uda ong ya u jisu u Thomas te ka khat baru pra ong Thomas te ule tho bro la ong ha u try jonga badu blay jonga amen u jisu ong ya Thomas ale kata tolong ubangai wanam long ubom ngai henry tolong ubangai ukot yang ngai api bangin ngai kak tien ublai kadan kak tien ga ba em ngini pensyong nong rim ya ga jingi jangi ko kilok kijo tang ha kak tien jong ublai namar omdon na kawai pat ki babun ki kibriu kin ya tho khana puris kam na kak tien jong ki ka ba pen kloy yang iban ngai no henry hatu ngin ngai ya kan kak tien ublai ublay ong wat nom long ki bam ngai ndrai to long bam ngai ong Jesus Christ ya pi barianga kada khat bar phnai u Jesus le thu ha u na ba mele yo ianga ko Thomas mela ngai suk te kita ki bam shem lai i bat ki bam ngai penban ong Jesus Christ suk ma pi bat manga ni klmi iyo Jesus bo lami pan ndrai ngila ngai nga ngai taka donut taka mensim jonga baro ngai ya uci su bula mi pat pat ngai ya u bula ya ba ka ding pna ngai ya u bula mi pat met ban mensim bat ngai ha u bat ha ka tien jong ble ka ba ya thu persya yangi ba ka mensim kam ju le chau ble bat ka ba ubreu don kam ya ga met nei don kam tai ka mensim ka babun kinong ya lap ha ka prai ki ong to ai ka donut jong pi chau ble ai ka men sim nyo pi ble uble pan tang ka dono chong pi para lok ba i uble unom pan ka dono chong pi lam da don kamet namar ka dono chong ubre bible ka kran shai ka long ka ba bomman balai pin ai ka ba bomman tam rai uble pan ka jingmut chong perkat ka ba kham krao bada ka ne pin ngai da ka jingmut chong perkat mut pin ngai bada ka dono pin i bad ya kata ka dono bada kata ka jingmut perkat ka don ha ka met kabangi ngi dan suk ki baklami iya nga pan ki bangai o Thomas lai i bolayo atba yala kakti dala kakti ya kabala sa ya kakti jong Jesus Christ kabala sana bat bo ula tebaru ya ka krung jong u kabala mong ulangai kabamud habon ketba lada u Jisu ulong tang kaman sim ke bapau hau Thomas hakisan ran te kumnu lej ban taba phinamla ban taba ya man sim phimla ban taba ya galer phinamla ban fan feel lane ban sngew reina kada bo Jisu ulami pat met ban sim u Thomas ulakta ya gikti ki blasana bad ulat taba ulakta ya ke krum ke belamong ka jong Jisu kani kapan scam yang ai pi prabangai ko ki perlok projor ngai hau Jisu hakak tien ka jong ble ka jingmi pat jong u kalong ka jingkermen ya ka jingmi pat jangi ko ki perlok namar ulami pat kumta ngin mi pat namar ki jingkula jong u kilong ki bathyang bat ki banne kembau ong hau Yohanes kalong khat we khat pesan Jisu la ong haka ngalong kata ka jingmi pat bat ka jingiem utau bangai hanga lau layap unyo em kajing khot ya pi galong ngai hau Jisu ubalami pat na maladangi layap habang ngila ngai ngila IT ngin yo em ubleon kerku